Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo mađaricu. Prvo je potrebno da pripremimo kore. Ovdje imam 250 g maslaca, tu je potrebno da dodam 150 g šećera, zatim 3 jajeta, zatim 200 g slatke ili kisele pavlake. Zatim je potrebno da dodam jedan prašak za pecivo. Ja vam savjetujem da prašak za pecivo proredite. Samo ovako. Da vam ne ostanu ove grudvice. Zatim ako želite možete da dodate malo vanilije ili vanilin šećer. Ja ću da dodam samo malo vanilije da onako zamiriši. I na kraju mi je potrebno da pripremimo mješavinu od oštrog i mekog brašna. Sveukupno će nam biti potrebno od 700 do 800 g brašna. Sve zavisi kakvu masnoću koristite, kolika su vam jaja i kako vam je vrhnje. Znači sve morate da odredite onako sami, zavisno kakvi su vam sastojci. Ali uglavnom treba da proredite 700 do 800 g brašna, znači pola-pola, oštro i meko. I onda da vidite, nemojte dodavati previše brašna kad vidite da vam je masa već onako čvrsta. Ja ću vam reći tačno koliko sam utrošila od ovih sastojaka, ali opet potrebno da svaki put, ja to radim, da ne dodam svo brašno odjednom, već da polako dodajem. I sada samo ovo počnite mijesiti. Kada ste onako malo umijesili, dodajte još brašna i nastavite. I kada ste tisto fino umijesili, potrebno je da ga ostavite u frižider na nekih sat vremena, da se ono fino stisne i da je lakše za razvlačenje. Ja sam u ovom slučaju ukupno potrošila negdje oko 720 g brašna i kao što sam prethodno navela, sve zavisi kakvi su vam sastojci, kolike su vam veličine jaja, kakva vam je masnoća i tako dalje. Kore je potrebno da razvlačite najbolje na pamučnom stolnjaku. Taj način je za mene nekako najlakši. Tijesto sam podijelila na 6 jednakih dijelova. Vi možete da podijelite na 5 ili 7, sve zavisno od vaše želje. I sada samo treba da lagano razvučete kore. Kore je potrebno da razvučete na veličinu tepsije na kojoj ćete ih peći, ali one trebaju da budu dosta tanke. Dok ih još niste razvukli potpuno, pokušajte da ih oblikujete na približan oblik koji želite kasnije da dobijete. I to bi otprilike trebalo da bude ovako. One se ovako malo skupljaju ako ih podignete sa stolnjaka, ali zato treba da ih baš razvijete na željenu veličinu i ta veličina treba da ostane i kada koru podignete sa stolnjaka. I sada koru treba da prebacite na pleh za pečenje ili na papir. To bi bilo to skoro, pa sam napravila veličinu baš koja mi je potrebna. Tako. I sada koru treba samo da prebacim na pleh za pečenje i da ju pečem na 190 stepeni od 5 do 10 minuta, zavisno od pećnice. Kora ne smije da vam izgori, već treba da ostane onako fino pečena, ali i dalje bijela. Ovdje sam pripremila 5 kašika kukuruznog skroba, 7 kašika brašna i 12 kašika šećera. Ovo je potrebno da promiješate, da dobijete potpuno ujednačenu masu, da vam ne ostanu grudvice ni brašna, a ni kukuruznog skroba, da se one onako poznaju. Za fil je potrebno da pripremite 1,5 litru mlijeka.
Ovdje je potrebno da dodate dovoljno mlijeka da se napravi fina i ne previše rijetka masa. Nemojte dodati odjednom previše mlijeka da vam se ne napravi grudvice. Litru mlijeka stavite na šporet da vam se ono onako malo zagrije. Samo miješajte dok vam ova masa ne postane fina. To bi bilo dovoljno. A ostatak mlijeka stavite da se zagrije da napravite fil. Kada se mlijeko zagrijalo, možete da prebacite ovu masu. Ne morate da čekate da vam mlijeko bude potpuno vrelo, to je da počne da ključa. I sada ova cijela masa treba da vam se zagrije i onda tek da fil počne da se kuha. Sada je ovaj fil počeo lagano da se kuha i vidjet ćete da je ovaj fil dosta rijeđi nego uobičajeni filovi za torte ili kolače, ali to je zbog toga što ću kasnije da dodam 300 grama čokolade za kuhanje i ona je dosta čvrsta, tako da će se ovaj fil dodatno zgusnuti zbog čokolade, a pored toga naravno zgusnut će se i kada se ohladi. Samo nastavite da miješate dok se on onako fino ne ukuha. I ovo bi bilo dovoljno. Vidite kakvu sam gustinu dobila. I ovdje samo sada treba da dodam 300 grama čokolade za kuhanje. Dodajte ovakvu čokoladu u ovu masu, isključite šporet i samo ovako lagano sve sjedinite. Kada vidite da su vam se čokolada i fil potpuno sjedinili, možete da sklonite šerpicu sa vatri i da ostavite da se ovaj fil ohladi. Potrebno je samo da postepeno miješate da vam se ne bi stvorila korica po vrhu. Pripremite 250 grama maslaca te ga samo malo omekšajte mikserom. Ako želite, u ovaj fil dodajte rum ili aromu ruma. Meni se sviđa kombinacija arome ruma i čokolade, tako da ju dodajem. I sada možete da počnete da lagano dodajete fil koji se ohladio. Samo dodajte malo, te malo izmiksajte. Miksajte ovako dok ne dobijete potpuno ujednačenu masu i sada tek dodajte još fila. Ovo je potrebno da uradite da bi vam fil bio onako potpuno i ujednačen. Sada ponovo nastavite da miješate. I sada samo nastavite dok ne utrošite sav fil. I sada možemo da počnemo da filujemo kore. Podijelite fil na 5 dijelova, jer ćemo 5 puta da premazujemo kore. I premažite lagano prvu koru. Fila ima dovoljno, ali ipak ovi kore će dosta da upiju. Tako. I samo sada poravnajte ovaj fil. Poravnajte potpuno da dobijete ravan sloj. I sada ću da postavim drugu koru preko. Tako, vidite. Ona je mnogo manja nego ova prethodna, ali je u redu. I sada ću da ponovo premažem koru sa 1/5 fila. I sada ovako nastavite da filujete dok ne utrošite sve kore. I kad ste završili sa zadnjim slojem fila, samo stavite zadnju koru. Tako. Preko ovoga možete da stavite nešto teško, ne previše teško, samo da vam se kolač onako ustabili malo. Možete da stavite neku tepsiju ili bilo šta, samo da onako malo se
dobije na težini te da se ovaj kolač slegne. Ostavite ovako kolač preko noći i sutra ćemo ga samo premazati glazurom. I sljedeći dan samo treba da stavim glazuru na kolač. Glazuru sam napravila koristeći 200 g čokolade i 90 g maslaca. Čokoladu i maslac sam istopila u mikrovalnoj, a vi možete da ih istopite i na pari. I samo ovako lagano poravnajte, ali ovo treba da radite brzo da vam se čokolada ne stisne. To jest da vam se ona ne stvrdne. Čim se čokolada malo stvrdne, nećete moći lijepo da poravnate kolač. Samo ovako malo protresite kolač da se ova čokolada onako lijepo poravna. Vidite, sada je potpuno ravna. Odlično. Pogledajte ovu ljepoticu. Kako super, baš ovaj kolač tako daje neko zadovoljstvo kada se sječe, jer je tako sada perfektan i nekako mi je žao da ga uopšte načinjem. Ali ovako uglavnom izgleda kada se odsjeku rubovi. Ovdje imam još malo, tako ovo ću isto osjeći, ali vidite kako je on lijep i skoro pa perfektan. Nadam se da je izgled ovih kolačića dovoljan razlog da probate ovaj recept. Mislim da je jedini problem koji možete da imate kod mađarice da vam se ona ne sječe ovako lako ili da vam bude previše meka ili previše čvrsta. U slučaju da probate ovaj recept dobit ćete sigurno optimalnu čvrstinu ili mekoću kora, fila i glazure. U ovom slučaju ja koristim odnos maslaca i čokolade 1:2, to jest skoro 1:2. Stavila sam 200 g čokolade za kuhanje i 90 g maslaca. Može da se kreće od 90 do 100 g. Morate samo da imate u vidu da čvrstina čokolade za kuhanje nije uvijek ista. Recimo, ja sam naučila da mi je ovaj odnos optimalan za ovu čokoladu koju ja koristim i ona je zaista pristupačna, nije neka skupa ili specijalna čokolada za kuhanje, ali mi se pokazala kao zaista najbolja. Što se tiče kora i fila, trebalo bi da vam budu baš ovakve kao i meni. U slučaju da koristite margarin umjesto maslaca, može da vam fil bude onako malo mekši ili čvršći, ali ne bi trebalo da bude nešto drastično. A sada ću vam pokazati, ovo zaista lijepo izgleda, bilo mi je žao sjeći kolač. Vidjet ćete kakva je čvrstina ovog kolača. Evo. Ups. Vidite, znači on nije ni previše mek, ni previše čvrst, sada da se ne može sjeći. Samo da vam pokažem čvrstinu čokolade, vidite kako je, znači ona nije prečvrsta. Nemojte da pogriješite i da stavite pogrešan odnos čokolade i maslaca, jer vam se onda ona neće dati ovako lijepo sjeći. Vidite, znači čokolada, sad ću da stavim ovako dole. Vidite, čokolada nije ni prečvrsta, a ni premeka. Znači ona se ne sliva kada ju siječete, a nije ni previše čvrsta da vam se, kada ju siječete da vam se lomi. I još samo jedna stvar, mislim da je aroma bila baš onako odličan izbor za ovaj fil. Vi možete da ju stavite, a i ne morate. Ali se baš onako fino slaže sa čokoladom. Nadam se da će vam se ovaj recept svidjeti, nadam se da će vam uspjeti ovako kao i meni. I ako vam uspije ili ne uspije, pišite mi na moju Facebook stranicu i pošaljite mi naravno slike. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!